amadi taunariba khoi drugs mafia sing illegal migrant singa government me taunariba port sigi mathak sida mo mamang side gi na ya illegal migrant lies mamang Indo-Myanmar border adagi southern part khoi Mizoram Tainwa borders Sigi yam kanna tawlingi marak sidai da khoi inner line permit issue khoi ina go mena mayam ning berwani khoi Manipur gi leiriba yellow mi sing sibu kanjana ba haidana 1980 dagi talaga lakhiba ILPC sana nabagi da makta su mi masana mai thadana mau siagraba satra naro adagi mayam ama sai jaba police na phuba dharna gi rally gi thokra matungda after 40-50 years Andhra Bharatiya Party gi Prime Minister oibiriba sorry Honorable PM Modi ji ki makhada Home Minister Amit Shah ji torkanda Parliament the puthok pina pass to inner line permit pirak pani inner line permit pira isigi maro ba maram di ma'am so hana khambira khoi si khoi gi peculiarity ai khoi gi yamna jati sigi yamna machine yam jada ba phur boy ba adu yamna historical backgrounds leiba aduga in danger madum logo haidara koi mutki ga daga pakat padagi pira ini haribo ko to sigi pira posi kwaidagi laiba thiuje koi masibu implement tawriba missing si implement tawriba missing sigi marak ta su sincere oidaba adugi madugi khudong sawa lawna na bahona basu masing mi se yam khalakwa yam samna harakana khoi da sincerity walkama uba sincerity and nationalism mazati ji nungsibagi wakhal Manipur ji nungsibaji moida leitra badongna torpa gi wakhal lo na mami masum tarak ko thos se na ngarang na han mukta da Myanmar gi changai ba mayam du akhoi operation torom dradi khangmoy moidu sang ko kandu te jo faja na leibo officer khangde mi khande tor kan moi kanano karino tawdi boras border we ge bi khong sal bo bi lei ko haidi pak sana muti ahing gu da nu hindu da sang har kilometer samni se koina mi loi le phanding am pote ko security loi le phanding am pote adu laiba mi sing su refugee ne na ekoi laga smaina koi entry to ge habi wakhal leitre rai som dai koi gi thori ba mi sing nu karai de changa kono kana kana sangai gi na entry to nu be wakhal leitre mai koi de gi dedication na to sincerity si Manipuri jati ayam de gi mang ro ke no mo to re lo kedan kan ngang bo kedan kan hair boy koi sina am na extreme mo bi ta chat pe no mo to re singa si matel toi baina mayam press ko jeri se dunia inner permit si Bharat Sarkar na akhoi gi leijari ba mi si kanjana ba haidana Bharat ki atopa state gi lakh ba mi sing ba da permission yaro ka sangal abne sidai da akhoi mayam sangdana akhoi kanna pirapani na phare he na moina nungai ra moi ba ka su Bharat Sarkar na ka su ai kano sna general public na di nungai ra moi ba Manipur se Bharat ki par amne na lakh pakan permission lo lakh pai si nungai ra moi ba ka su adugi nungai ta adugi madu loin thado ge kanda noi kan man lui na adi permit pira ine ba madugi pot se khoina phajana season na da ba sai nungai ta sei de yong asi outlet moi tongan ma pham manga da sigi sumaina loina labor card oina sarga inner line permit ki niyom da temporary nimitra mangani lakpa casual tham gi lakpa thaum gi lakpa magi matam gi matung ina lakpa gi matung ina kon permission pi airport hanga ga thami mau da hanga ga thami jiri da hanga ga thami adagi
मिजोराम का ताइन एरिया हांगा थम सुमाइना अदे डिस्ट्रिक्ट खुदिंग हांग सी बोइन मदई का लाख सिदा तौर कमाई तौरंगे चाही की लेबर की चाही पीएब अदो लेबर सिसु लेबर कार्ड पीब कंपनी मणिपुर थबक सूरीब कंपनी की प्रोपाइटर इंड्रोस तौरकान रिकमेंड तौरकान मोईगिने सीएम यौरकान पीगदब और अमना इंडिविजुअल XYZ कनागुमगी ओनर कनागुमगी लम की मपू युम साब खोपदगी मोइदुदगी मोइना करी पीबा या ऑथोराइजेशन पीरकांदा पीगदब अदुबु सही अमा सिदैदा तौरकान मोइ हुजिकी स्टाफ खरा ने बिजनेसमैन खरा ने मानरकान मसीजि हुजि फावबदा हुजि अंडर इन्वेस्टिगेशन लै लोइना हाइबा यादे अदुबु हुजि फावबदा रेकॉर्ड होंगे मियोय लिसिंग अहुम चांगा मुक्ता सिगी कार से फ्लोरलेसली पीगिबगी रेकॉर्ड फंगे अदना मफम मंगा कोई आइडेंटिफाई तौरे पुलिस ना हाइब मफम मंगा सी अमन कंप्यूटर सेंटर एट नमदुलोंग अदि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप काखलोंग दमा अदि मोबाइल शॉप थंगाल बाजार दमा कंप्यूटर सेंटर नियर बाबूपुरा DC Bungalow Office Gate aduga reception counter cell laboratory Reams Road hai mafam manga sida sigi gang kangu si torkanda sigi labor card si sarambagi haida masidai da yam ngakwa mana khogi password only some authorized officer kana singna ba password si sida password sinarami means of the involvement of some of the high ranking officers or some authorities si doubtful loiba aduna masigi da koi keno to rokanda kaino ma seme SIT ma kana thoroughly thigana na masin ni sidi amaru ba pone ai khoi gi kaino gi inner line permit ki norms matungina 1961 की 31 December की ममांग द लेबरसिंग दुदी मधु खोइना नन मणिपुरी सिंगुना मोइबो परमानेंट रेसिडेंस हाइना मोइ पीखरे अदुगा मसिगी 31 December की मतुंग द लाको खुदिमक्ति इंडिजिनस पीपल न तो महरो नगी मी न तो मी सिंगुदी मोइ फॉर कनोगी इनर लाइन परमिट की मखादा मोइ फाब पुनबा याय अदुगा डिपोर्ट तौबा याय सी आई अमुका हाजे 1961 की 31 December की ममांग पोक्तना तादना लैग्रबसिंगदुदी यारे अदुगा अदुगी मतुंग द लाकोसिंगदुदी इस एंड एवरी अदमसी एवरी डिप्यूटी कमिश्नर एवरी पुलिस स्टेशन एनीबॉडी एम लाकांदा पुलिस चेक तो कांदा आधार कार्ड उल्लदी लोई थादो एहे पाउसता है आधार कार्ड पायरमिना अदुना आधार कार्ड तो हाइबा आधार कार्ड की बैकग्राउंड मागी फैमिली दो से आई आधार कार्ड पायर लाए बट आई आधार कार्ड से आई फैमिली से 19 के आधा लाखनो इसे मधु वेरीफाई तो गबे यारो ये सीरियस होइदरी यारो ये कोई अखोय द याम सीरियसनेस वाले अदुना ने अखोय की लमसे पायरग लेरमिसे तावरगा कोंगोन दंनो लेरमिसे अखोय स्टेट से अखोय सीरियस होइदे बा राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अदुना सिगी पोसिमा अदुना डिप्यूटी कमिश्नर सिंह अदुगा कमिश्नर सिसु स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज तौरिसि मोय अनि खतनी साइचे दबदा स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज तौरिसि डिप्यूटी कमिश्नर ने अदुगा गेजेट अदुगा लेबर कमिश्नर दुगा अनि सिजन नेबर द लाइफ एक्टिविटी आई द ताब द हाउ फॉर करेक्ट और नॉट लेबर कमिश्नर का डिप्यूटी कमिश्नर सिंह द ऑथराइज तौरिबा पोसि मोइना मु सम ऑफिशियल सिंह द ऑथराइज तौबुरा अदु यादे अदुना डीसी सिंह अकोय मदुगी नोटिफिकेशन और गेजेट फोंग लेरबनी स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज तौरिसि डिप्यूटी कमिश्नर सिंह ने अदुगा लेबर कमिश्नर सिंह ने सिगी पमाम दिसिगी पोसि लुबनिना
पंक्तों तो तहलगदी यारोय न तौबने तो मोइना मु नोइना कनागुमा मु अनऑथराइज तौरमगदी मदु कोई स्टेट गवर्नमेंट मदु नोइ दसु कोई लीगल एक्शन इनिशिएटिव कनी हाइद सिमगै थमजगे अदुना हुजिक फावबद मी मापन फारे मी मापन सिदा लेबर डिपार्टमेंट की एसडीसी एलडीसी में यावरी अदुगा अतै खरा आई हुजिक लोइना रिवील तौरगे मरी लेना मी मापन फारे अदुगे इन्वेस्टिगेशन तब कांदा हुजिके आउटलेट अइना पनगी मंगादुदगी मी कार्ड 3,500 तौखिबगी फंगे अदुना सेदा खोगी यामना स्ट्रॉन्ग नेक्सस सम लेरे सम बिजनेसमैन खरा अदु पैसा जु मोइ सिल पसाम पिबदा 4,500 दा योलंबा अपीबा दगी 200 पिबदु 1,000 योलंबा अदुगी पोट अमसु अखोइना रिवील दौब खरा फंगे हाइजरिबको अदुना ब्रोकर्स का ची सेनर का याम साथिबे गैंग की टाइप तौरप पोट अमा अखोइदा मदुगी सिंगनेबल लेरे अदुना उजे खोय ऑलरेडी अखोइ गाड़ी फिस्कल रिकॉग्निशन हाइदि सिगी डिफॉल्टर सिंग अखोइ जे सिगी डिफॉल्टर मोइना पिरमेबल 3,500 सिगी मोइ फोटो करी लोइनो जे अखोइ कलेक्ट तौरनी फोटो मैं लोई कलेक्ट तौर कांदा अखोइगी फिस्कल रिकॉग्निशन की अखोइगी एयरपोर्ट खिल्ली अदुगा अखोइ गाड़ी लेरे जे गाड़ी अनि नत्र अखोइ कार अनि मधु तौर कांदा मधुगी फिस्कल की चल कांदा दी होजे की डिफॉल्टर सिंग सी फोटो हाफ मदुंग द ऑटोमेटिकली होजे की कैनो सिना कैमरा सिना दुम अटैक तौगुनी आइडेंटिफाई तौगुनी अदुना मधुगी दुमा अखोइ याम थुना कोइ हयेंगक्तगी हारिबा मीसिंग सिगी चेंथोक्रिबा पोसिंग सी मीसिंग जी फाननबा अखोइ होनगनी अदुगा अखोइगी सिदैदा हुजि फावबदा अखोइगी इनर लाइन परमिट की स्टेशन सिंग अखोइ मपांगल कंखनबा हाइबा तारे एयरपोर्ट जिरीबाम यावना एयरपोर्ट करिके यावना अखोइ से अखोइ अनौबा इक्विपमेंट सिंग कंप्यूटर निफुमरी 44 कंप्यूटर सेट अदि प्रिंटर 39 चौकरी टेबल्स मैम अवारपा मैम अखोइ अयाम पीदना स्ट्रेंथन तौनब होनरी अदु हुजिकी लॉ एंड ऑर्डर लेरिबा सिचुएशन सिन मरम होरकान अखोइ सि खरा पुलिस सिंगी कंसंट्रेशन सि अतोपदा चनगिबदगी मसिगी एडवांटेज सि मोइना लो होइने खली अदुना हुजिकी सिगी दमक डेडिकेटेड टीम कोई थम्मकांदा याम थुना नियम कायने तौरिबा मयाम से कोई हेना स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नबा अखोइ होनगने अदुना आई मरी लेनबा अथॉरिटी कैनो सिंग पुनमक आइना अपील तौजरिसे इनर लाइन परमिट की मखादा पिरेबा रूल्स नॉर्म्स मयाम से मसी वायोलेट तौदनबा अमुकसु ngasisu ai ngasi athengbada oiro hayeng amuk ai office memorandum mama hujiki hairo posting si mention torgai office memorandum thoke adung masi matang se koi kitang compromise torga de koi gi identity de yam sathina koi future da shokani adung masi gi posi illegal immigrants khandokba biometric logba adagi deport togba si compromise to boya the port number boy then inner line permit ki adok risk lower ka the bharat sarkar na honorable pm modi ji na pirei ba ai no khoi sep tok jena bni na har ka na khoi ni isa ji sep tok ba haita bagi sep tong hing da bagi mong da khoi kai siki ana da corruption tong na smai to bose I am really very sad I am no ite sigi sumai na khoi masen gi maruk da lebang akse ro thangam piraga khoi yana le raga de करी नो कोइन तौदो जे कोइ मसेन स्माइन तौरगदि अदुना आइ याम तोय हाबिनो मे मरो बिनो को सिंसर वइने से लेबां उसिसे सिंसर वइने से लेबां उसिसे अदुना मैम पुनमक सिगी कोइ ऑपरेशन तौबगी कंप्यूटर फाब खोटो फेदोबगी से मैम से खरा मै लोइना याम सिल तौरे अदुगा जे फाबगी नि मसिंग ममिंग मखादुदि आई
haido kiroige saramisi yam phajana saram khajani card keno torokani moigi passport ka se lokthoga toroga ba anuna ai wa khong khrishi media gi tingang singi kutangda hangan janing ba adugo loinena sigi ama kakka hayoge sigi card sari ba kangbu dugudi fare to card paidi ba kangbu se wherever noi leiraga di timely police ta anak ba police sing da noi cards noina forgery card paidi dugo loinena noi surrender to hoba aduna fagani natraga di card si koina police na thiba da pharaga di not only penalty si monetary penalty natna noi da cheating gi karigi noi na sa bauda jail da thamba ya ba duguma provision lai aduna yaraga di sigi asaba card paidi ba lising ohum mari helambe primary preliminary investigation da ni 3500 fangise aduna atai helambe lising manga surumbe tara surumbe or sida ko eram buye aduna paibi ribusingna low ribusingna madu anak ba police station da surrender tawraga magi darkar leiba nimitra mani gi darkar leiba kunni gi darkar leiba tham gi darkar leiba du gi onthok piraga normally fajana leiba yana sinbi ho and nai madum ta appeal to okay thank you sir can you please sir can you give to 2020 ke sar na cabinet soma ambiki ko cabinet from da 1961 PSR to any na whatever logic hai adugi makhata adugi cabinet from the logic ko bari ki manu janna apoi greater Imphal city manu na manu janna le bisita GIS base master plan ma draft approval ma PV na habi gi bane madu jixable be ra karam jung le ji IP ka mari le ne Maduki Hujik Irang Laki, but the Giam Pinto. Kaunana Barkoi, Hanin. Apoila was some Apoila was some Angraji. Yeah. Almost like 3,500 foreign nationals who are Indian citizens. Mostly they are all Indian citizens. Foreigners TIP on receiving information from the reliable sources by the Office of Joint Secretary Home, Government of Manipur in charge of Inner Line Permit Cell, Home Department regarding the widespread illegal issue and the sale of ILP suspected to be fake, which are circulating in the market, and also on the involvement of public authorities and the intermediaries in extorting money from ILP seeker and in making fake ILPs. The police has raided at 5 places. That is one at Namdulong and a computer center Namdulong. Second is the mobile repairing shop at Kankulong and the mobile shop at Hangal Bazar and the computer center near the Babupura DC Bungalow office gate, and 5 is the reception counter of Sale Laboratory Rims Road. During the raid, the police has recovered around 3,500 fake labor card, which was issued by some government employees illegally, and the police has recovered all the fake labor cards
including laptops and computers which was used for making the fax cards. Till now, altogether 9 persons has been arrested, including one LDC from the Labor Department and one from the Deputy Commissioner's office. As per the norms and as per the act passed in the Manipur Assembly, the base year of the inner line permit is the 1961 31st December. But some of the officers or officials, knowingly or unknowingly, they are not strictly implementing based on the given year. That is the main loophole which we are facing day to day. On another part, the state government authorized to issue this kind of inner line permit authority cards only to the Deputy Commissioner and the Labor Commissioner. But I came to know and I was told that some of the Deputy Commissioner and Labor Commissioner authorizing to some of the officials to handle the the matter. If it was so, that is very unfortunate, because the signatory authority is only authorized to the Deputy Commissioner concerned and the Labor Commissioner. And lastly, according to the police, now the government has decided some complications we have found in the issues, and we are going to form a SIT under one additional SP to find out the exact culprits and to book accordingly. And in the meantime, the state government has given white alert to all the police stations to nab the culprits, those who are holding 3,500 cards and using illegally. And I also appeal to them to surrender before the police station or anywhere in DC office or somewhere wherever they are available before taking any legal action from the police side. That would be a good. And lastly, the state government is appealing to all the concerned DCs and the officers who are looking after at the checkpoints of the like Jiribam, Mao, and airport, etc., should follow the norms of the inner line permit, which we have already published in the Gazette, and we should strictly implement the base year. Thank you. Now, there is a report yesterday about the detection of some 24 Myanmar nationals in Tengnoupal district of Jammu. Any update on that? Yeah, just, earlier, day before yesterday, there was an operation with the combined force, some rifles and state police and BSF. On that, we found around 24 Myanmarese citizens. And at the first instance, we are not able to collect their biometrics and eye scanning, etc., because of the urgency. Urgency in a sense, we did not have the equipments of the biometrics on the movement. But next day, immediately on the next day, the same team visited in the village and found all 24, and the biometric has been captured and the eye scan has been taken and well recorded. So have they been deported or still there? Still there, because due to the prevailing situation, we cannot force them to deport. But we're looking the situation of the neighboring Myanmar on a humanity ground.
When the situation is improved, just we will deport them as per law. So what is the present status of the board of Can you please tell me the arrested person from which state they are belong to? And then all this 9% is from our local. Local means one businessman suspected to be businessman from the outside. Involvement is there, but I cannot reveal it now. But on 9%, 8% is from the state, and one is suspected to be from the community outside. Four are non-locals. Oh, 4 are non-locals. But non-locals, but if they were settled and living here before the 31st December, they have to be treated as permanent residents. So I cannot say who's who at the moment. PCSO के द्वारा जो पीस टॉक का इनिशिएटिव है उनको इनवाइट नहीं किया गया है, उनको मालूम नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? Now this issues has in the ministry, and the Home Ministry will take a decision. Accordingly, we will follow it. एंड लास्ट है सर, अभी बॉर्डर फेंसिंग को लेके जो चांदपुर के बयान में कुछ रोक टोक किया गया है बीआरओ के ऑफिसर्स को, तो उसके बारे में आप? ये तो होगा, जहाँ में भी ये फॉरेन अगेंस्ट तो होगा, पहले से ही है, लेकिन गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट. व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू, दे विल डू, नॉट at the prerogative of the state government. Thank you. And last, sir, we have heard that government of Manipur have abrogated the suspension of operation with the Kuki militants, and still government of India haven't extended the SU agreement. So why why no operation at those areas? India government is doing lots. Operation is going on, and the extension of SU will be taken. This decision will be taken by the central government. We are also waiting their indication. Thank you. Thank you. Hey, loini ko,